بولتنا کردی جوریت نیوزی ورباش تماشاوان هجا و دست پیک ده گرنگترین وچه. فریناز خسروی سمبولا شورش محاباده و لدورین کردی خواپیشاندان و مانگرتن. رزگار کردن دورین نو لکوبانی و لحسک شر سیالی بردوامه. سرکرده کی تفدم دبیجه که روجابا به پای در ناس دکه و صالح مسلم آشکره دکه که و خواندن به فرمیج پای در راحتی بوجینیته. لروجلاتی کردستان لباجار محاباد افسر کی ایرانی هولدانا دست دریجی لسرکچا کردیا بناو فریناز خسروی کرد لکچا کرد رازی نبو که دست دریجاهی لجانوی وره کرن و خواجتاق چهاران آفید و ده انجام ده جیان خوش دست دا و خواپیشاندان لدیجی دستلداری ایران در دکتن کولانان. خۆپێشاندان و نەرازیبوونا وڵاتیان باژارێ مەهاباتێ ڕۆژهەڵاتی کوردستانی دوو هەفتێ گولانێ وەکە کاروەندێکی لەسەر دەستدرێژیە بۆ سەرکەچەکە کوردش ئالیێن هێزن ئەولەکاریەوە ڕوبروێ تۆندیە بوو مالپەرێن بەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستانێوە بەلاوکردن گۆدۆ بە هەزاران ji وڵاتیان مەهاباتێ لەبێش هۆتێلا تارا کۆم بوون وژبەر دەستدرێژیە لە سەرکەچا کورد فەریناز خۆسرەوانی نەرازی بوو ناخۆ دەربرین چافکانی بەحساوەیەکێ دکن گۆهێزن ئەولەکاریە بە تایبەتی زێروانên تایبەت به بەهانەیە پاراستنا خۆدانên ئۆتێلێ نادر مەولودی ڕێژانە ناو خەڵکی و دەست بە کارên توندیە لە دژی خۆپێشاندانان کردن و ڕەوش ئالۆز بوو چافکانیەکی تایبەتش ناو خۆپێشاندانên ji hin çapemeniyan re ragihand guhêzin ewlahiyê bi gaza firmêz kirij êrîş kirin ser xelkê û bi corekî çekan jî êrîş kirin ser xweپêşandanan û di encamê de deh welatî birîndar bûna û rewşeyekî ji wan gelekî xirab e çavkaniyên nefermî jî behsa şehîdbûna kesekî dikin her wiha çavkanî behsa wê yekê dikin got di destpêkê de xelk li pêş deriyê hotêla tara kom bûn û daxwaza wan dervekirina encamdarên destdirêjiyê li ser Farînaz Xosrewanê dikirin lê piştî êrîşa hêzên ewlahiyê şer û pevçûn derketin holê û pişt re agir berdan hotêla navborî behsa wê yekê jî tê kirin got bajarê mehabatê ji aliyê hêzên ewlahiyê û leşkeran ve bi temamî hatiye dorpêçkirin û hatin û çûna xelkê bi temamî hatiye kontrolkirin di bûyera destdirêjiya ser Farînaz û mirina wê ya bêguman heta niha gelek çîrok derketina û ti berpirsekî siyasî û dadwarî li mehabatê heta niha ti daxuyanî nedana her wiha ti zanyarekî bi awayekî fermî neragihandiye Ferînaz Xosrewanê 26 salî ye û helgera bawernamaya kompyûterê ye keçeka bajarê Mehabadê bû û li hotêlê bi navê Tara kar dikir roja çarşemê şeşê gulanê ji tirsa gojaliyê kesekî wî bajarî ve destdirêjî li ser bêkirin xwe ji taqa çaran a hotêlê ve avêta xwarê û di encamê de jiyana xwe ji dest da Partiyên Herêmên Demokratîk DBP banga piştgiriyan ji bo xwepêşandanên bajarê Mehabadê yê Rojhilatê Kurdistanê kir. Duh êvarê li ser banga çend rêxistinên jinan li Rojhilatê Kurdistanê û bi hezaran hemwelatiyên Mehabadê li dijî kuştina bi guman a jineka Kurda bi navê Ferînaz Xesrewî li pêşiya hotêla Tara dest bi xwepêşandanan kirin. DBP daxuyaniyeke belav kir û banga piştgiriyê ji bo protestkirina kuştina keça Kurd û xwenîşandanan li Mehabadê li her kesekî kir û dibêje ku êrîşa ku li Mehabadê çêbûye li beramberî şanesaziya jina Kurd e û gelê Kurd çêbûye û ji êrîşa Daişê xerabtir e. Li gorî DBP zilma rejîma Îranê ji zûva li Rojhilatê Kurdistanê berdewam dike lê gelê Kurd vê carê bêdeng name û dengê xwe bilind kiriye. Alozîya ku di navbera xwepêşandanên Kurd û polîsa Îranê ve derketiye berdewam dike û hejmara birîndarên di xwepêşandanên Mehabadê da gihîşte 28 kesan. Duh êvarê li ser banga çend rêxistinên jinan li Rojhilatê Kurdistanê bi hezaran hemwelatiyên Mehabadê li dijî kuştina Ferînaz Xesrewî li pêşiya hotêla Tarê dest bi xwepêşandanan kirin. Xwepêşandêran li dijî kuştina wê jina Kurd a ku di heman hotêla da kar dikir agir berdana hotêlê û piştra şer di navbera wan û hêzên polîsê de derket. Polîsa gaza rojkirinê û gule bi hember xwepêşandanan bi kar anîn. Piştî bûyerên duh êvarî li bajarê Mehabadê a Rojhilatê Kurdistanê û birîndarbûna nêzîkî si welatiyên Kurd li wî bajarî çalakvan û xortên çend bajarên Rojhilatê Kurdistanê biryar dane ku îro ji bo piştevaniya bajarê Mehabadê derkevin kolanan. Li gorî zaneyariyên ku bi dest me da çalakvan û xortên Kurd li her yek ji bajarên Meyrewan,
بیرانشار بوکان و شینو به بلافکرنا داخویانیه که دا بنگوازی کرنه جبو پشتگیریه داخوازن خواپیشانداران و بریندارن باجارن مهاباد سباها روژه اینی برای خلکی دا کوین کولانن و خواپیشانداران دار بخن. ساعت 5 ایواره هفته گلانه خلکی باجار مهاباد جبو نرازی بونا خواه درباری دستدریجیه کل سرکچه کرد کریه وی باجاری ببو دا کتن جاده و کولانن و دا انجام خواپیشانداران دا تنده توجی در کت هوله و شرد نافبرا خواپیشانداران و هیزن اولکاری دست بکر. لگوری زانایاری انداوی 28 کس بریندار بونه و 2 کس جی شهید کتنه. سرکومار ایران حسن روحانی درباری بوین لمحاباد رجلات کردستان دا هشیاری دا هیزن اولکاری ایرانه. لگوری آگاهیان اوفیسا فرمی یا حسن روحانی درباری بوین لمحاباد دا هشیاری دا پولیس ایران دا کو گلیان نبردن خلکین باجیر و دا دمک کرد بویر زلال بکن. ایرو و دا انجام بویرین لبر آواهی هوتیل تارا پیکاتیه دا پولیس ایران به 28 ولاتین کرد بریندار کرن و 2 کس جی شهید کتن. هر وها 3 پولیسین دنجی بریندار بونه. بله تماشاوان هجا جبو هرگولین بیتر و برفرح کرنا و مجاری آنها هم بری خوابدن حریم کردستان و جوه داره رستم جانگیری اندام نویزگاه پارتی دموکراتی کردستان بش ایران لگل میم. بریز رستم تبخیراتی و بولتانه دست پیکت خودمش تناس بکم گلو فریناز خسروی و ببا نمونه شورش کردان د دیجی کومکارا ایرانه. زسفاف لوا گلک ممنون با پروگرام قوت اکنایی اوا کو ایرو روژه لبمشار محابات روده مثلا که لحسن تا بسر هتله که بوید و کچا کرده اکتدا کار بکر و شرط معموره که دولتی که الحاطب و ستاره چند استره هتلی بود دیاری بکر و لحسن تا خاصبون وقتی بمان شایعات که هاتینا پیش وقت سروتن و هدیه پی بدن او کچه ناموس و کرامت اخو لحسن تا قراستیه و نهایتا گلک فشار بزخت سر هاتی کرن کل طبقات شاری را خراز ده و دیتا خاری و لذي بين مثلا كيف تطور الكمالاتي وانترنت واحزاب كردي و ان جي او وركراض المدني لي ودين خاتم دعوا كرن كل طرف دولتي واللي تسنيوي كي بطرفانا لدي كرن و جاني من قاتلين و جنايتي حتما بدن بدادگاه كي بله برز رستم لوی باریت خواستم تناس بکم گلو هون وقت پدک بش ایران پارتی هری مزنه لرجلات کردستان گلو پلانه و درباری و که چیه پیشوا خواپیشاندن هنه پیشوا پروتست هنه پیشوا ایریش هنه که مال راجعاندنا که راجعاندی قوم پشتیبانی لخاص خلکی دکن و دوام الکریه کو دبی همو خاص خلکی بین جیبجی کن و هر وسام دوال رخرا و رخصتن نوقیه پدا که ای کریه کو دبا تکل رقم خلکی دبن و لدجی وام تفکران وام جنایتکاران راپرن و دوام الخلکی کردستان جکریه کل شارن دمین کردستان همو تشکیلات حزب رابن سرتیان بو دفاع اللي خلك مهابات بتنين هيلن كردستان يك بارشا ايرو روجه بله برز رستم لفي باریت خازم تشتاقی دیجیش تا ناس بکن گلو کرامتا جنا برز رستم اگر هیرو حکومت کومکار ایرانه او کسا دادگر کر کشتن کر درباسی زندان کر گلو د تخمینات دا و گل کردستان ایروجلاتی کردستان گلو و وی اوایی ور راوستاندن و کلان والا ببن نخیر چون مثلا گل کردستان ایران هیچ باوریت به کمار اسلامی تننه و گلک قول ضلعینی لدرجاهی اوان 37 سال رابری که هاتینا سرکار داین خلق کرد و گل که ایران حیث مخاوم چه خواسته که ما نهاد نجیبه چی کرن و او کسی که بویا باعث و جناتیج یک لکار بدستن رژیمه و یک کار بدستن اداره کشتگزار وی ولاتیه و مپیوانیه که هیچ لکورینیوه که و اگر بهتا کرنجی لکورینیوه که روسری ده و مثلا که با پرده پوش کرن و یا باشالتنا جنایت ما لدرجهی 37 سال رابحری که لجر سلطره بین نظامه دایه
اوا بدیان جر هاتی رودان و ما لجرانا جنایت 10 سال بینها جنایت شوانکارا دیسان شهر مهابات اوا هاتا کرن هیچ لپرسنیای هاتا کرن تظاهرات و سرهلدان جلا نازن ها نکرن دیان خورتن کرد شهید و بریندار بون حتی ایرا روژه رژیم پرزپوش کریه و کشتنا کر و کچن کرد با رژیم وک غزا وایه جمهوری اسلامی گل کرد دشمن خود زنه و خفون آن بال نظام گلک به بهاو به نخه هیچ ارزشک بانتنه بویا گل کرد مجبوره بنه دفاع لخوب که و رخراب سیاسی کرد مجبور دفاع لگل خوب کن و نه هلان خونوان به هدر هر بله جه باجار کویا جهرما کردستان بریز رستم جانگوری اندام نویزگاه پارتی دموکراتی کردستان ایران گلک سپاس بوبش دریاوه لرجلاتی کوبانی هیزن برکان الفرات و پشتی پفشونین گران سه گوند نو جه چتین داعش رزگار کرن نوچه گیهان اوریت نیوز جه انیا شر دیار کر کل گوندن رجلاتی کوبانی شر و پفشون در کتن هوله و دنافبرا هیزن برکان الفرات و چتین داعش دا و د انجام دا گوندن متین کورتک رقاص جه چتین داعش هاتن رزگار کرن و هجمارک جه چتین داعش هاتن کشتن اف زیده هفت مهن لسر کوشبریا خلکن کوبانی در باس بویا و پرانیا وان دخوازن وگرن باجارن خواه لی سینور دبن ریگر لبر دریه وان گاتیه کرتن 152 مالباتن که باجار در باسیه نشتاجی بونه او داخواز دکن که درگه سینوری به ترکیه را وره وکرن دا که او کاربن وگرن جیهو مالن خواه جبر بگوتنا وان او نهاد روشک خراب دا در باس دبن جبر کار و حریم جزیره لور پیدا نابه ولاتین باجار کوبانی ین لدرباسی پرانیا وان بیکارن و بگوتنا وان پرد ناوان رانینه لو ما داخواز دکن که بزوترین دم دا درگه سینوری وره وکرن دا گو وگرن باجارین خواه لحسک نوچگیهان اورینت نیوز دیار کرد که ایرو دانه سبه و شروپفچون دنابرا چتین داعش و رژیم لآلیه کی و چتین داعش و هزنیه پگل لآلیه کی دن در کتن هوله لباشور روجاوای باجار حسک هزن رژیم بارگاه داعش ارماش کرن بیکو انجام نوی ورن ناس کرن و 4 توپین گران آویتن ناوندا باجار حسک فروکین هم گرتن نام نتویجی بار بسا سرهجمارک ایریشن آسیمانی بارگاه داعش توپاران کرن بیکو انجام نوان ورن ناس کرن مینا جارنبری باجار حسک راستی ایریشن داعش ته کدوه سر سبه عربه کماین کری لپیش اسایشا گشتی هاتا تقین و ده انجام ده دو کسان جیانا خوش دستان ده همان دمه ده تاغین کردان و بتایبت تاغا صالحیه و مفتی بزیدی ده روکتین هاونه هاتن آرمانج کرن و ده انجام ده 4 سویلان جیانا خوش دستان و نیزی ده کسین دن بریندار کتن امرابون سر خواه سر با هاونه بضمير وبوجدان اف كسي قطافيج نش خديه ترسن ونا مبدا ونا تعقيد الجماهير وهدفي وا ارمان جوا خلكي جمالي ودرخن وبرافين ومنطقه كرتي نمين افتشتكي ان شاء الله ناكهن ابي ارمانجي وكردا بهتردك وصرارة كردا بهتردك بمالي خو متمسك بن روشا كسين سيفيل لطاغا مفتي وصالحيه برخرابه جبرگلک جاران او راستی تقین اوتوبارانان تین او روزانه کوچبری چه دبه لگورنرین ولاتیان پیوست گوچاره سریک بدیدن دا گو کسین سویل جوان ایریشان بین پاراستن نزهد چی بیجم یعنی حریم کرمانجا صالحیه گنده مفتی ام لبرچونه و خلق عالم قش خوار المدنرن دولت اوروبي ومنظمات ما يكون جاي بخوة قبل صار طاولار ودنيا سبيح الطائفاري وحكيها يشخور ضرب بلدك بتهمة ما كرمانجا بتهمة ما فقيرة وكاي وانش كوش ما هي قش ام جبيرة كنا قش بسر كرسية خد قرين هاي كسيج ما نماي چجارا گو ایریشن به ویرنگی دقومن و تاغین کردان لحسکه دبن آرمانج تروریرا مجارا ناکوکین سیاسی تببیر آنین هر وها بانگا یکیتی و یک ریزیه هر دم داخواز ولاتین کرده ام دمالی خود پنابرن ام دمالی خود خانی بسر مد کهون
ام درافن مخلص نابن ام نارفن مخلص نابن قال ايلو يا كتامه كرداها بايا وايلو نقف حالي ما ملت بايا حطانا بن يك ويقف حالي ما به ويقف رفا ما ويقف خانيه ماني كتبنا ام مالي ماني خرابه بن ام يقيس الشهيد عدين وحطانا بن يكجي ام يولوبن ابنه کم جاره گو باجار حسک راستیوان ایریشانته او دبگو د دمن پیش د ایریشن به ویرنگی رو بدن لیا هری بالکش اوکو تاغن کردان بتنه دبن آرمانج لگل خراکرن و ایرانکرن و کوچبریه ما گلو دروژن بده دی بچه آوای جیان بردوام بکه همان جزیره اورینت نیوز حسکی لناوندا آرام دیکران لباجار رمیلان پارتیا یکتیه دموکرات پیدا کنگره خویا یکم لسر آستا کانتونا جزیره لدرخست به آمده بودن 405 اندامین پیدا جه سرانسرین باجار نهریما جزیره و 205 مهوان جه همی پارتی و ریخستنین به سر ریوبری خسری و لکانتونا جزیره و لگوری نوچگیهان اورینت نیوز لباجار رمیلان که تا نها دم کنگر بردوام و تا دمک درنگ جه ایواره و بردوام بکه. عبدالسلام احمد سرکرده در تفگار دموکراتیک و هلوستا خواه درباره پارتی حرکتی دموکرات اورینت نیوز را گیهاند و که جبر رولا پیدا یا گرینگ روج آوای کردستان به پیدا هاتیه ناس کرد. یعنی پیدا شخوا پارتی که ایرو سرکم روجاوای کردستانی و قریب دمغا خواه روجاوای کردستانی بخه و سر آستا نونتوی ایرو پارتی که هاتیه ناس کرنگ شخوا براسی جنبه جنجی روجاواجی بلکه بناوی پیاده تی ناس کرن اف کنفرانس کی لسر مستوى کانتونا جزیره اف کنفرانس جی شخوا بریارن گرنگ لگو اجی وقت کمیوان از حاضر بومه یعنی شخوا ریبرتیا وی پارتی هی دلگجی حاضر بونه دالیه یکیتیا نتوید جخوا رولکی پیاده هی دوی واریده دسپیکا شورش سوری ده پیاده ده مؤتمر هلیلیه ده اوگاو آویت و قریبون پارتی کردی توایی جنیزی که هفدو ببه و مخابن و داوی حسابات حزبی هنن کسایتا نهشت او یکیتی او ریزی هر سری دیسا جی هولدان دوی واریده هنه دالی رخصنی تنظیمی دیجم باوریان مده ایرو پارتیا پیاده برفره دبل سرقاده روجاوای کردستان و دو آسان نتویده امجی وقت تبقر جواک دموکراتیک ام بهوین کنگراوان سروی خطا کارب هیز و حرکت کردی توایی جی دبن سیوانه که بجوینه ام سرکفتنش کارو خبات آمرد خازن و وی کنگری رجی پیروز باید کرد درباره آمادهکاری کنگره جنیف سه هفسروک پیدا صالح مسلم کو پارتیوی و هین پارتیندن ده هفریزی سوری ده هاتنه و خواندن ده هفدیتنه که دل گلدنگ امریکا صالح مسلم دیار کر کو وان و خواندن با اوایی که فرمی ورگرتنه و تکز کر کو وانو همی آلیان رکبریه گلک جوین درخستنه و هیویا خوانی زمان کو وی جاره چارەسەریەک ji krîza Sûrî re were dîtin. Belê temaşevan hêja berê temaşevan hêja derbarî veyekê û hîn mijarê din jî em niha berê xwe bidin Stenbolê û ji wê derê birêz Fuad Elî ku şandeye enekese di Kongreya Jinêv de li gel me ye. Birêz Fuad tu bi xêr hatî vê bultenê berî ku em behsa Kongreya Jinêv bikin hîro şoreşek li Mehabadê li dar dikeve kolan û bajarên Rojhilatê Kurdistanê dikeline. Gelo li ser vê babatê tu dibînî gelo wê sedema Ferînaz xesre û bibe şoreşeke Kurdistanî li Rojhilatê Kurdistanê. قالك اسباس سرچاوا براستي از دوی هیویه دمه اوی فریناز خسرو اوی بو عزیزیه تونس به اوی بفسر هلدان کردستانا ایرانی هونگش دزانن ملت کرد کردستانا ایرانی ده در روشا گل کی تنگر درباز ده رژیمک گفنه پریست ولو نهاتی جیهانی بفی رنگی دبنواري أوليد كاري خوي نتوي كفنا بريستي عنصري وقت بيد ماشينه فبهيفينا أفسر هلدان بشجيريك مازنجر شيف قال كردستاني بتمامي وبتهيبتي قال كردستانا سوري رجبرج
کوردستانە ئیرانێ بەشێ یەکەمین بۆ ڕابوو سەرهەلدانێژ بۆ سەرهەلدانە دوازدێ ئادارێ کوردستانە سووری دێ و دۆرە هەفت شەهیدا داری و زێدەی پێنجی کەسی هات بریندارکردن وەفاداریەن ژوان ڕێگەرەکی ڕۆ گەلێ کوردستانێ پشتگێریە بکە ڕێژیما ئیرانێ گەلک زەحمەتیە و زۆرێ دکە لە گۆرگەمە گەدار بوون کارەبە قوتکردیە ئاف قوتکردیە ئەنتەرنێت قوتکردیە و پاسدارێ ئیرانێ دناف گەلێ کوردێ سکەنجیەک زێدەی دژوار دکن ئەم بانگە خودگینن ملەتێ سووریژی و ملەتێ عەرەبیژی ئیران دەبێژێ چار عاسیمێ دەولەتێ عەرەبی کەتەنە ناو دەستێمە هونزانن بێ ئیران چتکل یەمەنێ چتکل سووری چتکل عێراقێ ئەم بهێڤینە گەلێ عەرەبی بخورتی بسەکنن لە کێلەکە سەرهەلدانە کوردستانە ئیرانێ و مەهابادێ و ئەهوازێ و ئابلۆشیە ئیرۆ دەمەک فەرسەندێک زێڕین هاتیە پشتگێریە گەلێکی گران بوێ ji hêzê Kurdistanî re û Erebî re. Belê birêz Fuad li vê derece dixwazim li ser babeta ferîzen bi rawestim. Gelo di texmînan te da jî gava ku 4-5 salan berê wexta ku Mihemed Bouezîzî kesayetek bû û ji bo wî kesayetî ew hewqas şoreş û hewqa bajarên Erebî rabûne şoreşekê. Di texmînan te da şoreşeke Kurdistanî wil wê derê ava bibe jî tu dibînî jî rojane û heftane jî komkara Îranê ciwanên Kurd bi derve vedike û derneheqên giran jî bi mafê wan de dike. Ev nîşana ku hîro li pêş Kurdistana Rojhilatê şoreşek heye? Bêguman yani hinekî mere nikare bêje Xumeyni wek Zênel Abidîn e. Xumeyni insanekî xwînmij e, tecrûbek wî dûrî dirêj heye di têwerdana serhildana hûn dizanin 2009 de milletê Îranî bi temamî rabû serpiya lê bi rengekî gelekî dijwar bi hezara kuştin û bi sed hezara xistin zindana û heta îro Mir Hüseyin Musewî û Mehdi Kerrûbê di zindanê de li cem wan em zanin ew ê gelekî dijwar be ge ev serhildanciyê xwe bibîne lê heger li derve piştgeriyek Kurdistanî çê bive piştgeriyek Erebî çê bive piştgeriyek netewî çê bive di baweriya me de ew ê fere bive gerek milletê Ereb li Ahwaz jî rabe û gerek bajarê Kurdî giş tev de rabe heta gikare bil sernigê xwe bisekin lê bimîne di hundirê Mehabadê de bêguman gelekî zehmete û berdewam jê re. Belê. Birêz Fuad di heman babetê da hûn wek serkirde di partiyeke mezin da cemawarê we jî geleke û karê we jî di îtîlafa Sûrî de jî geleke. Kesayetekî wek te dikaribê bandoreke di îtîlafa Sûrî da bikî da ku helwesta xwe biguhêre. Tanha tu da xuyanî da neketine serverî vê mijarê ji aliyê îtîlafa Sûrî da û ji aliyên partiyên me Kurdî da. Di texmîna te da çi plan wê were kirin ji aliyê partiyan ve ji aliyê Rêkberiya Sûrî bi tevahî derbarî vê mijarê? Belê ez wek kesayetî min di rûpela xwe yê Facebook min bangek da divê millete rabe û em mehevalê xwe jî agadar kirin divê karek bê kirin û îro wê li Batmanê Partiyê Kurdistanî û ê Kurdî wê li Batmanê rabin bi protestekê û li Denîmarkê hevalê me karekî wilo dest pê kirin me ji îtîlafê rişand û serokê Emanîamê îtîlafê bangek derxwest û piştgêrî kir. Ev karana bûn lêvana giş hindikin li hember karnî li ser warê erdê ge em karibin tev de rabin Kurd û Ereb bi hevdûr re û bêtir ji milletê Kurdistanî tê xwestin ev bar. Belê. Birêz Fuad di mijara din da Kongreya Cinêfê nêzik dibe û amadekariyên ji bo wekê te kirin jî û cenabê we jî hatiye vexwendin bo nûnertiya enekese di Kongreya Cinêfê de jî bike. Di texmîna te da şandeyên Kurdî hîro sê şande beşdar dibin yek ji aliyê Rêveberiya Xweserî yek ji aliyê enekesê ve û hîro birêz Hemîd Hejdewî jî ew jî xwe dike ku şandeyeke serbixwe derbas be. Gelo di texmîna te da eger doza Kurdî bi sê şandeyan herê Kongreya Cinêv wê ti mafî wê ti Sûdê warbigire û ji xwe re bîne ji gelê Kurd re. Ez dixwazim piçekî vê rewşê şirove bikim. Berî gişî
سب و دسب او تلاف بریارا خو بده و نونرتی خو خویا بکه بچکی بلکی ما بری گوتو دوی ام سی حبهرم بلکی او شانده کیم بولی او هی یکی کردیا دو دی کرد و ناف ده هبن امی وک نونری انکسی ده تلافه ده می وک پروژه تلافه هرن و وک پروژه گمب تلافه رمزکریه می گفتو گو بکن انکسی اوی وک کومیت اوی درفه اوی دبر نرینا خوا و کردی ده و سوری ده اوی زلال بکو نرینا خوا پیک آنیه و اوی دور ده بشتغله خسریات دیمقراطی دباور یامده تو پروژه وی کردی دوی واری تننه وک ودید جی صالح مسلم وک سوری اوی بشتغل او جی دبیجن ام نهزک کردین قومین ام دسر ویرانه ام اممیک دیمقراطینه دبی مرج هفدو جیدا بکه هزک تنه در بناو کردا او جی انجمن اجتماعی کردی کمیتاوی درویه اما افان دن ام وک ائتلاف هرن و پیاده او وک خسریات دیمقراطی و هر پروژه خو دیمقراطی بیجه او خنک خودی کردا و تو پروژه دواری کردیتی جی زلال تنیه لیلاش کرده بینما پروژوانی سیاسی دیاره وک چپکی جهانی خود نرن و بزلالی جی وی تشتی شروع ودکن لی ام وک راگهاندن وک سیاسی حتی انها ام خل برناخن دوی وارده دوی افتش زلال به فاسکارم بیجم شانده کردی هیه و ناوی کردا بشتغله او جی ناوی و انکسیه بله برز فؤاد لگوری جیدر این طیبت جبو اوریت نیوز ده جوینا که وهبو جوین دنابرا آلین کردی ده ائتلاف سوریدا ناوروکا و جوینه چبو گلو جبو کنگره جنیف ونتشته کی آماده دکنه بله او جوین نه ام وک نونره کردی ده ائتلاف سوری ده و برخستنا دیمقراطی آشوری ام شاندک هف بشون ما بری خستبو ام خارجیه ترکی در ورونین جبو ام گفتگو بکن لسر روشا خلک مال جزیره تیر در باز دبن و اف ایریش دجواری وقبری دمک وگوت سه چار جبهه داعش برنگکی هوفیتی فکری الملت ما ومترسيك جدي هي لحسكل سر حسكل تلتمر لسريك عنيه ما خست ام وان تخن وي روشه ودفي بشديريه كي بي افاكرين دفي واريده اگر دواري منطقاك امن دبه اگر دواري كتنك هزي دولي به باراستنك دفي هبش في ملتي اگر تيفهر او برخدان تيفهر براستيه وزيدي مليون كردوي او يجي وعرب وسرياني او هرن تركي وكردستان عراقي فروشك خراب هي ما خست انفيار في نامي بقينن يا ددا قال لك خورت ما هي سي و 4 و 5 دهل سر سينور تين كشتن مش تركا خست ام هاتن الدور بيشكرن پیشیا ما هاویر دورا ما داعشه دوی هون دری وکن دری اجمر وکن چل کوبانیه به چل عفرین به چل جزیره به جبوگ کار بکرن ملت ما کتیه دور پیچه گلکی زحمت دواره آبوری دجی و دواره تندرستی دجی افجی ما خواست دوست کرد و ما گفت 1420 کسی ما جملت کوبانیه چون جزیره دخوازن فقرن ایرو کوبانیه او ریجوان تنه هون دخوازن گشت لناف بمباب مشن اما او خستن صورت وانجی كيف خشا خواني في دوزيما وقلت امي للسر بسكنن واميش كسي قبي معني امي قفتو قوبكن جبو جنيفي شخوا وكان هاجي مقوت قال لك او قفتو قو نبو جبر او دبين بريارة تلافي آویه و اوجی پیره یک تلاف رولک خوابلی زد شورداریا دیمستورا گیرو تیکرن. بله جبو کرتونا دامه گلکس پاس برز فؤاد علی کوج استانبول کوتل گل مبوی شانده انا کسد کنگره جنیفتا گلکس پاس بو بشداریوا. بله تماشاوان هجا بولتنا ما بردوامن او برکه بچوک و امو بگر.
vindra gihandinê de. Diriya hemî ala vindra gihandinê de. Em bi we re ne. هر نوچەیەک gelek şiroveyan dide. اگر te bixwaze nas bike ji dora te çê dibe. Gulaliyanê Orient News bajarê Girkêlekê. ساعدون السين أورينت نيوز دربسية سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان ملا إبراهيم أورينت نيوز هولير جوان الكردي أورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو أورينت نيوز فيينا أكرم صالح أورينت نيوز حسكي جوان إيبش أورينت نيوز عفرين إيمال كرد أورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى أورينت نيوز برلين ولاد بكر أورينت نيوز جميدانا آزادي الباجاري كوباني بولتنا كردي د أورينت نيوز ده یەک و بیستیە نوت يك وديتيا فریناز خسروی سمبولا شورش مهاباده و لدورین کردی خواپیشاندان و مانگرتن. رزگارکردن دور نو لکوبانی و لحسک شر سیالی بردوام دکه. سرکرده تفدمه دبیجه روج آوا به پای در ناس دبه و صالح مسلم آشکاره کرد که و خواندن به فرمیج پای دراحتیه بو جنیف سسی. لسینور سینون یا لسر نافچه شنگال چکدارن داعش ایریشک برن سر سنگرین پیشمرگیان لایریش وان پوش کرن. یک جه فرماندارین پیشمرگه لسینور باجروک سینونه به ناو مروان شنگالی ده حیشت گلان رگیهاند کو فروکین هفپیمانی جی آلیکاری پیشمرگیان دشکندنا و ایریشه دا کربون. مروان شنگالی دیار کرد که ایریشا چکدارن دمجمیران یک بشف سر سبهی. لسر سینور باجروک سینونه هاتبو انجام دان و 15 چکدارین داعش هاتن کشتن. تاوی که به دهان چکدار جی دبن انجام بمباین فروکین هفپیمانی دا جی هاتن کشتن. دریه سینوری یا اوزلمو که دنافبرا نافچه چله یا چولمرگی و نافچه آمدی یا دهوک هدایاتیه نه نیسان پار و هاتیه و چونه تیدا کرن و به فرمی هاتا وکرن و ایدی هر کس دکاره به پاسپورت خود در باس ببه. پشتی که دری هاتا وکرن نشانده باکور در باسی باشور بو و در رایدارین باشور را هفدیتن کرن. پشتی هفدیتن والی جولمرگ یعقوب جان پولات راگیهاند که دری سینوری یا اوزلمیه جزو و آمده و وها گوت جی ایروپی دا ایدی دری ده وکری به و به کفتنا خدمت هر دو ولاتان و به باوری وان دا به دری ده ببا وسیطه دستانیه و به حسکرنا پیوندین بازرگانیه یعن هر دو آلیان وا. سروک فرانکسیونا تجمد الكفاءات به پارلمانتوی عراق دا دبیجه که حکومت آلمانیا بی آگاهداری بغدای بکه آلیکارین به 7 تن پیداوین لشگری دانه هریما کردستانه. سروک فرانکسیونا تجمع الكفاءات حیث مجبوری ده داخویانیه که در سومریا نیوز را رگیهاند که آلمانیا 7 تن چکین جور بجور بی آگاهداری بغدای و به ازمیا داوی یا فرمانداری گشتی یا هزین چکدارن عراق حیدر عبادی را دستی هریما کردستان کریه و تکز جیکر و افکار لگل پروژه پسند کریه جعالی پارلمانتوی عراق که چه نابه ولاتین بیانی دستاوردان بکار نافخوایی یا عراق بکن. بارزانی د سردان خویا ولاتین روجاوا دا د داخواز روکیتن دور آویج و فروکین شربکه اندام سرکرده پارتی دموکراتی کردستان پدک علی عونی به داخویانیه که در راگیهاند که بلی امریکا د سروک هریما کردستان مسعود بارزانی و شانده لگلوی سردان دو ولات دنجی بکه یک جوان ولاتان جی بلژیکایه. علی عونی دیار کرد که بارزانی د داخواز چکین گران بو پیشمرگه کردستان بکه وک روکیتن دور آویج و فروکین شر. نوبوری رخنه لبغدای کرو گوت که بغداد کیم آلیکاریان بو برانبری آلیکار کرنا پیشمرگیان. ایدی نابه هزین پیشمرگه تنه چاوه وی لبغدای به که چکین بیدا بکه وک خیطه که بی آلیکار.
وزیر برگری امریکا را گیهاند که ولات وی لسر پیشکشکردنا آلیکاریان لشگری بو هریما کردستان بردوام دبه و بو پیداکران پیداویین پیشمرگیان جی چک و پروردهین لشگری جی کیماسی نابه. دوه سروک هریما کردستان مسعود بارزانی و شانده پیرا سردان وزارت برگری یا امریکا بنتاگون کرن و لگل وزارت برگری آشتون جار کر و سرمرفندار هیزن پیشمرگین امریکا مارتین دوسپوی و جیگر وزیر برگری امریکی الیزا سولکون جیویان. ده جیوین دا سروک هریما کردستان پشتی پیشکش کرنا گوتنه که ده دربار روشا میدانی یا بریا شر لدیجی داعشه و سرکفتن هیزن پیشمرگیان جبو وان آلیکاری و هفکاری سربازی یان جی جبو هیزن پیشمرگا پیدا کرنه سپاسی حکومت و گل امریکا جی کرد. کچک کرد باورنامه فروکوانی لولات دنمارک به دست آنیه. ورتا ابو بکر علی کچا فروکوان یا کرد 5 سالان لولات دنمارک بشه فروکوانی خوندیه. ورتا ابو بکر علی گوتیه که ما به من خواستیه که از لکردستان کار بکم و به کردی به فروکان را گوتو بیجان بکم و به خیرهاتنا ریویانجی بکم. ورتا ابو بکر علی سال 1991 جدایک بویه لولات دنمارک فروکا خواندیه. جنا کرد ایدی کار آسیمانش دکه. هنرمند هیپ هاپ و راپ شریف عمری لکامپا دومیز شریف بهیوی داوی ج فیلمک را قید کریه. هر وها چند آهنگ جی جبو آلیکاریا پنابران لکامپا دومیز کریه. نوچه گیهان مرود ابراهیم او راپور لسروی آمده کریه هم بهورا تماشا بکن. کردستانی دنگی ما بلابو خزیه ما هیویه ما ارمانجی ما گلک بون جگلک آرسترانی ما ستایل هر هنرمندگی کرد استایلکوی به تایبت هیا و برنگی خواه ستران و آوازا رومال دکه. شریف عمری بستایل خواه راپ و هیپ هاپ هاتیه ناس کرن اف دمکوی ناف کامپین پنابرین کردین سوری دگره و گلک کنسرت لدار خستنه. ستران شریف گوتن پرانی وان جواکینه و بتایبت لسروشا جواکا کردی بگشتید آخفه و اویه که هشتیه هرکس جسترانی وی حزبکه. از ایرو هاتم ناف ملتی خواه ناف خلکی خواه از هاتم جبو اشاوا پیش خلکیکم بو چند پروژکتا جوان را چیکم به تایبت لسر روشا کامپی لسر روشا جیانا خلکی لسر روشا هنری لسر وانزاروکن اوی ایگو ابداعی دکن اوی ایگو تکس احتمامی نادوا ویل بختی وی زمانی یکی تیا کردکانی ناموسا ملسوکا تفروتن برزانی نواندنو کوچ بری تنیل مکرن دیاری ورن بنرن شنگالی چاوا هسری وی دباری ویل بختی وی زمانی و زاروک بخواز دگری شریف نه حاضریه فیلمکی دیکیومنتری لسر جیانا پنابرا و سر زاروکن گوهش هنر راب و هیپ هاپ دکن لدرفتش خوره نابینن و ابو خوا آلیکاری وان دکه. فيلم لسر وان زاروكين جوجل لك جراب وهيب هوب حزدكن اللي تكس على كاريا وناك ازدرم نافوانا بوان دستريم او جي دسترين وكاري هيب هوب دكن ازوانا فيري راب وهيب هوب دكن از جوان بيجم هيب هوب شي راب شي ناو كاري هيب هوب راب قال لك ونرمنجي ونرمند ايفي الكامبي في ونداي ايفي جو تكس على كاريا وناك از من وناكر ميفاني خو لسر فيلم خو از قامش لو عمودي نادم باريس والمانيا هولير وباتماني نادم بروسيا وايطاليا كجك جامد ونصدق كشكي كوستاريكا تشكر كرد ونهم مالين زي امريكا حط متراكوري مكف هي ولا كرد ستيلي من بتايبت لسر ايش عملتي منه ستيلي من نجري دايب تبارتي افي نجري دايب تكسيفه جري دايب ملتي مثه جري دايب بخونا ملتي من او خونا وخزيه وايغو دخازن بتايبت ستيلي من تاني دكاره بحسابي تشتي بك رابن بحزاره لهم مباشره بان كل تاره بشكين نسينورا بينا دوك يا طنقه هيدي اللي خل قالك مروف لدنياي هنا بهيفينا شريف عمري جي هيفي وي ملتي وي آزاد ببا وكان لسر وي زاروكا ونداين با واشتي وكهفيل ناف خلكي بلا ببا شارو كشتنجي تنا ببا كوچبري و بنابري و دوركتنا جوليت و حسكرنا جياني و آزاديه شريف عمري تم دريا في ستايل خدا بحثا وادكر لو ما انها اوجي ناف كامبين بنابرايا جي كامبا دوميز رودي ابراهيم اورينت نيوز دهوك
جبو زانینا روش و ژیانا پنابران لکردستان عراق چه پنابرین سوری یان جی یان عراقی قنصلخانه فرانسی لهولره و نافندا چاندا فرانسی لهولره رادیو که تایبت بو کاروبار پنابران وکر به ناو السلام آنجی آشتیه اف رادیو جی به هر سه زمانان این عربی کردی و کرمانجی و سوریانی جی آگاهیان دکه هر وها آگاهیان بیتر لسر و مجاره لجم شیروان مل ابراهیم جهولره ده هر سه سالین وی داویه دا به دهان رادیو و گووار و روزنامه دناف پنابرین سوریه ده ین لترکیه هاتن وکرن. هیاما مهکیا یکم رادیوی تایبت جبو پنابران لکردستان عراقی هاتا وکرن. بناوی رادیوی السلام یانجی آشتی. او رادیو جی به پشتگیری یانجی به سپونسریا قنصلخانه فرانسیه الهولره و هر وها سنتر چاندا فرانسی هاتیا وکرن. This project born in October 2014 پروژه ما تایبتش بو پنابرین لکردستانی. گلک دزگهین راگهاندنی لوی ولاتی هنه. لیتنی رادیویا ما تایبتش بو دنگی پنابران. جبر ام دخوازن زمان حال پروبلم و داخوازین وان بن. و جان آشتی و جیانا بهوره لناوان بلاو بکن. کارمندین وی رادیوی دیویژن پرانیا کاروان بتنی لسر پنابرای و دناوا کامپاندیا نکول سرهن کارندنا آنگو پروبلم و کشین و دخوازن جوان را بدن خویانی کرن جدزگهن حکومی یانجین نافدولتی را طبيعة شغلي من از مراسلة ما واز مذيعة وهنجر از من شغلي مسار ميكسر جهاية وازارم كامبو از سر اوضاعي لاجئين واز تقارير وتشيدكم والله فرقتنا تشت المشكلة هبن ام تركيز تكن سارجند تشت مثلا مشكلة اذا خدمات تخوكين بن ام سر وتشتي تقارير وتشيدكن سواء ان خدمات تعليمية لطبية لتشيا يعني ام تقارير سر وتشتنا تشيدكن لگوری آمارین حکومت هرم کردستانی بهتری 1,200,000 پنابر لجموان هنا چج عرب و کریستیان عراقی یانجی کرد و عرب سوریه لوما رادیو السلام به هر سه زمان عربي كردي سورياني كاردكا تم اختيار اللغات الثلاث لأنه برانيا بنابرين الهريمة كردستاني جعرب وخريستيان وكردين إيزدين عراقينا وجعرب وكردين سورينا لو ما أم بهمو زمان وان كاردكن آنگو عربي سوريان آشوري وكرديا كرمانجي داغو أو هموج ما فهم بكن تذيكو دناف پنابرين سوريا دا چل اردنی لترکیه للبنان یانجی لکردستان عراقی هجمارک رادیو و گووار و تلویزیون و یندنجی چبون لگلک جوان سرکفتن بدست نانی دبکو رادیون بوی آوایین پشتگیری دولت اوروپی بهتر سرکفتن که بینن لگوری دیتنا گلک چافدیر و چالکوانن شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز هولیر ده داویه بولتن مدا دوباره کرنا سرنوچه فریناز خسروی سمبول شورش مهاباده و لدورین کردی خواپیشاندان و منگرته رزگار کردن دورین نول کوبانی و لحسک شر سیالی دردکه و هوله سرکرده تفدم دویجه کوروج آوا به پیده و ناست به و صالح مسلم آشکره دکه که و خواندن به فرمیج پیده راحتیه بو جنیفا 3 بله تماشاوان هجا لبرم گشتن داویه نوچه این ایرو حتی بلتن صبح هر شاد و بختوار روجات بخیر باجار من روجات بخیر حسکی روجات بخیر باجار من روجات بخیر حسکی ای باجار من ای باجار من جیه امینو حوال من ای باجار من ای باجار من جیه حوالو ویانا من جیه اوازو ستران من جیه که
سرو گریا